Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Ubadi Nongshara Jongga Jalan yang Ba Shillong, Harinkat Kejing Seranlang pada Richard Majau, Vicar General ke Shillong Archdiocese pada Pius Sedap buat pada Julius Kerba. Mentang kesengi kelak pendep ya Kejing Aitika, Covid Shield, ke Baar Nazareth Hospital. Habai keren mentang kesengi hadian Kejing Ai Tika Covid Shield. Nak kalian uni Nongshara yang Ba ke Jalan yang Ba Shillong, ulah kentui kepada bangit, bat dia barok kipat ba, bakin mi iskmat, ban ayah kini ketika. Kum ke kabu ban yo ya kejing sengo sngan bat kejing ada ha kemet kapat bat ban yo ru ya kalat ban ajing ada ya ki bayang basam hak juga pol akan tu ikpat ba bakim dei ban nget thala ya ki khabar ham saya bada aya kene ketika ki bon ki bayap bat ki bastom hendai lapan pau ba kene kejing nget thala jing ikpat ba kala ban warra ya kejing per jingmut baru akan tu ikpat ba bakin nam nget thala hendai ki dei ban sim ya ke bak sarkar karai bat ki ikpat ba ki dei ban wan shkmat ban aya ketika klem kejing ting jing sir Namar palat di kipau hajar ngot kila ayah ketika. Henry ke klaim lelei bat kisat ki klan. Ladep ke baar, ladep ke baar ke biang ham dan tingkat dan ni eru. Kisah klan kamet. Joy ke baar, shot injection ke joy. Ting ding sana barbam, ni ban sanya tan ini ai social media ki bro no. Bon ke bam day. Dengar ki bahiyang basam ke kun ke dengan doktor tinggal ya keren bahan ni bah ki dan jeng ting dan ni eru. Ibar kibrio hoy ajur ek ni message WhatsApp ini kita lating di kibrio bro kan so saya so la klomar jenggut jenggut kat kayak badai kayak bom dai Storia baro bagi sini masih di sedia dengan kesokan lalu mengomongkan benda ini scam bagi lah konsol yang buruk di start di doktor di kaya kawini tiada ya tadi na kena kejimpan dengan ini scam ro ngakan 7 ribu apa sim kade first dose bagi sim di hadu mentah ngahap apa punya sipan menpeka don reaction yang nak met juga hadu mentah kam padon ni tiga advice ngaman ong seteng kentah ngne bandon kenang bangila observe yang imo kita cek ini baru besok ngne de giba hap apa seteng kentah dengan om ketujuh baru aban sim makane kade giba apa government yang giban le te ngingit scam ba kadiarap dikibri badiada yang jumpa namar bagane por tabon bahagi bri yo hakalengka dia bangapan seluruh ba le mentah namar hadin yo dan roshu kibriu te yo sa wairu melaban dan melashu bertit mo ya kata di nalor kata ru hidung kaman semua dia la ongki doktor ibayan jagi mentah ne vaksin ya rap ne dai bri ne sumar bahai de ide man site bahai di bandeng kemas, keep social distancing, nalor bangin ale ka injection. Di kumba om sa sisit, marunang kita ba ila inject, ada vaksin, tinggi hap up, ni kumba siting kenta ban pet ya reaction jong kamet sini. Hadu mentakam, juga, hadu mentakam patron ni, tinggal apa siting kenta, ni basyong hanya tidak kita. Kata ke bahasa kedar, government kata ini. Ide ban simkia ya gade nama kumbang yu iya benta ba fair dia ka jual ngare ne ka cimpa ka jual ka cimpa tenalor kata ya bantu klanya ka immune system juga kata ka bang kuat ba pendap ya kan ka vaccination ke final kamut ala dap asen nakasi tekan ni kuat ban ai ka khubor la se ya ka imlang soalang bang idon kamha banyadai lede kumba ka sarkar ki ai ki role ki ain yarangi ban distance weni we pat ka baat pade ban sa ikti sanitization balai pat ban sumari lede na kaneka jingpang istam daga ba chingai we pat bat khamtam e ka sarkar ka lakha yangi ban shem ya kaneke vaccination dengan ai kubur dia pi baro pai ba yam lang salang ban le ik badan kam kadi kabu ka ksiar ka ba sarkar ka ai lat yang ni kham tam banyada na kani ka jingpang coronavirus 19 khnang mada ka ba shimik injection
ngila ban yele persya ikan ni jing panggu belapta da ka sarkar da mengata nga sim kan lat ban persilori pai ba mdei ban ting hendrai ka dikalat ban ya da na kan jing pang stam hakum kan po pakasa priang kan jing pang keleng kham ta ka state me khinaya jongi tena mengata nga sim kan lat ban ai khublei piru iwei pai ba kham ta me ki tu baladap khat pras nam sineng ban le ek badan kam ban sim kan vaccination kanang kalong galat panyada naga jing sapriang une khunyang jing pang coronavirus kani baro along namar baka jing pen sapriang kubor barang fake news ma bakala katuk ane ki media lani ki YouTube kata dengan bunsen ki pajba jungi im ha jing ting ki im ha ta jing ngek bi ma ya ka ba yo sngo nang ni nang tai hendengi habat snap ya ka sur jong sarkar naka kajing sisa jong sarkar kan ba kamde kumta bat bun ki bala sim menta ki im ha ka jikot jikia kum mangarong la sim menta kam asin ngaso sting yele ding so klein ngaso ga yarap sibun tena makata mdi ban sya yalam bakala ha ka fake news ha ka negative media ha ka jing sya yalam bakala ha ka jing kren pen kubolam ler lagi ni ban ngai ikai ga basisha kanang kalong kalat ka jiada ya gari ka jai ban riu jangi ka nginang ya keren dang mentan hi bang ni haban ya keren ha man laki parish press ya assistant ya headmaster bad ha kinong yalam niam ban le ka badon kam nya ban ya trailang ma ka jing tha sarkar mak sarkar kalap tha yangi ban ki ayangi ka khubor pagi ni ban sim ke vaccination ban yada ban yarap ilade ban yada na ka jing sapriang une knyang jing pang na kaliang jong yung diocese ngala dat kren badi archbishop bat ni la plan ban le ya kini ke vaccination ya ki lingdo boro ki basam ki basa ha kini ka diocese ngila plan ha kini ka south rig jong upanai me ngin sa inform ya ka district administration wala sira da nakalian ka district administration kila ban le ikto ka official level bakin one po ka si yang bishop kanang mangila ban ai kini vaccination ya nengkong sya ya baro kiling do kiba syam kiba sa kini ka archdiocese ya ki sister la sigi ban po ka diocese ngin sekren bahawi bishop tila singi la ban bu no ha go yasngi namani perkhat ya ka juga singi te en sebut han ya ki pada bagi sister si singi ngin sebut ya ki fada te si singi pengin sebut sigi sister te nak apa ngin sebut kumnu ke ya ka respond ke ya kumnu te singi la ban perkhat pat ya ki pada pat ya ki seminarian ru Rumah seminarian kentup iki fada ki seminarian kumut ki kentup ya ki kilasi kini ki major seminary jong te ki bala kam he ki bala kot ekat pras nem seneng kitu kita ki bangi la singi la ban buah apa plan na bertajuk kiru